Başla. Angliski var ya kastürde. İnne bu kastürün boyu menhe 70 mat kesen 70. 10 santim zapas hoş ya. İnne şu ondan böyle 6 santimetre bir de 6 santimetre eteğine senin 6 santimetreden açılıyor. Altı. Burada sence. Sevgili altın gönlünce açılıyor. Altıdan ama daha beşin bazen de geçer. Nasıl açıyor? 80 santimetre ayırıp tartışından ama daha beşin bazen de geçer. Evinden geliyor çiztikliğini oluyor. Bitti çıkarım evinden alıyor. Mesela tüneli açılış 6 santimetre. Evin 15 santimetre aşağı 4 düşüyor. Bir şunların bir duruyor. Şimdi bitti çıkan o belli ol. Bu filmin kapta korsan şu bitti çıkan o belli ol. Düşüyor. Minki 28 bir santimetre 29. Şimdi bu filmin tayinim 25. 6 santimetre zapas hoş ya 31 oluyor. Davay 30 keteli doşayın sebebi şöyler kesenizde tıkınada da gitti ya taşan için ihtiyaçtan koyayım. 32 iyi şey diyeyim patlamır o ya. Şimdi evinden aşağı bir bekliyorum. 43 tıkınlarına 44. Bir de ben nemesem bolmalıyım. Nemeden 22'de 7 santim zaten sosyal. Ne oluyor? 29. Şeyle oluyor hava 22 sosyalım 7 29. Bunu da şey diyeyim. Bunu bir tıkıyor. Bunu iteğine ne çalıyor? İteğine de Haydi davay, otur alayım. Mağlu'nun şey deyip, bunu bir ya. Ne şu kadar yani, ne hareket etmeli. Şey deyip ne? Ketile ya, 11 santimetre, şu 11'e de şey deyip çıktı gala. Yani açılışımız, kalk 11 açacak, bundan bunu berik geçecek. Şimdi, tereden şu bilimi de, nerede görün yani? Şu bilen şu tane, ay şu an tek kenara. Bilen şu tane, 1,5 santimetre yani, şeyle, şu zapasarlığı 6 santimetre, şu taydan. Şunu şey deyip çağırıcı, o ya. Şundan şey deyip çağırıcıdan, o ya. İyi. Şu tane çıktı şey deyip bitiriyor. Şeyler, şunu şey açalım da, şu tane şeyle aile olunca durur yani. Şunu çağırdı da şey deyip koyuyor. Yine. Ne buna var etmiyorum yani. Elini clean yerine serdim. Elimden beylak. Mesela için. Bitti çıkan aralığı. Ondan tıkıp 11 edip al yaşanı. Yine bitti çıkan şu ortasını berem 11. Bundan aşağım 14 santimetre düşüyor. Buna aralığı 11 var ya. Ondan ne şundan anlayıp. Şeyle 11 şunu dedim. Şu an 2 santimetre işine ne? 13. 13'ten beylerim 6 santimetre. Yine şularla şuna bir direkt kesiyor. Şuna da palitin. Şu yakı kesip ayranımızı koşuyor. 6. Ne şey deyip ortaya bir direkt. Şunu bulalım. Şunu bulalım. Şunu bir direkt. Bunu bulalım. Bunu bir direkt. Şimdi biz şunu hadi kesip ayırıyor. Ulan bitti çıkar şu bilin ya oylayan yeri. 1,5 santimetre anlayıp 1,5 santimetre veriyor. Kemudian yang menwit ya. Ini menanam asal kulit, maka hasil on biralan waktu menanam onyor tadi. Kemudian sedikit menwit ya. Ini kalau juga kes ya, şutan kes air ya, şutan kes air ya, şu 6 santimetre, 1 santimetre koştuk. Ini sedikit bir yang oleh, sonra ini on mas oleh. Ini kes air ya, ada değerli barat bir ne hareket ya. Arka tıkınlı, arkasına mesela şunu açılışı, arkadan varsa 2 santimetre, 2 santimetre, elin 15, aşağı, 3 düşüyor, iyi, şey diyorum bir yere. Ondan, bu çıkan o zaman önüne 29, arkada 2 santimetre koyup minyak 27, şu tayından bu ufkinliğim oluyor, bu ufkinliğimden, bu oluyor 25, 7 santim zapas, neyse, 32, onu da yine 2 santimetre arka tıkına, 34 oluyor. Zapasın, ediverim sebebi. O kliğinin akısı ya da eylevol piliye, beylevol piliye. Neyse dar olanın, giyim olanın, oğul katiye, kavunun dar adı vermeli. Elimden aşağı bilim. O 44 önünü arkada 2 santim yok olarak minyak 42. Bilimin nemesem 29 da 2 santim yine tıkına 29. 31 var ya, o. Mungkin şey değil, bunu bitiriyor. Onun eteğinem 34 2 santim tıkına 32. Mungkin bunu bitiriyor. Ini kliğinleri, onu yarattık da, önünü. Arkada 13 2 santim tıkına. 13 2 santimetre bundan bir çıkan başlayan yeri ortası ondan aşağı 10 santimetre düşüyor falan bir çıkan fotoğraf yeri kesecek o. Ben de çadayım mı? O 11 12 13 aldık değil mi? 13. Şimdi elim ne? Güzel için. Ne yani? 13 alan olsa şeyde şundan ne çesak 2 santimetre 3 santimetre alacak değil mi? Onu etmeli oluyor yalnız. Şeyde Şimdi şunun aralığından onları attık, 2 santim tıkına 16. Tutar yani yeri. Bunu bitti. Şuraya 6 santimetre yok bunlar. Arka
من من كسل لو كان مسلم سكادا قوي هذا بيت تسكيو كان مسلم قط بعد المكان شو بتشوف كمان أكل كون شو كيف جدك أشتاين أوي كتمل أمري بريارم داري بريارم أنا وركسن ولا كان أنت بريارم هنا بريارم نشتاين دينا شو نقول كتير شتاين عيريات اللي أصلا كل هيك من أحسن شيء عشان شيله مش سنتيمتر طيب كده بارك نكتة قلنا نقول أكثر üç من أنا شيء بايلات كتير شو هو ده المهم ده هو ده النك هذا ده سبعة شتاين نبدأ وجه كتير كده يتسكع كتير عليه إيه نبير ترتك كلنا نبير ترتك إني شيء إيشنا شيء ده إذا يعني أكتر كذي يعني نعمل دي يعني بلا نقصان سنة عشان يتكاس ترى تنسي دي كوبي بالياس إنه شيء شكال هنا تكن يوم بعدنا شو نبغى ثابت ملي إنه شيء ده شيء دي كوبي دي بالياس هي تشارلي تقط معك إنه وأنا شيء شتاي ركتاجين ملي شيء إنه شيء ده والله هذا برضه شو كيف يعيش إنه هنا بيرم كيف يعني أنا تنقل يعني إنه كنا على بس شو ممكن مثلا إنه شو أكثر من تعالوا يعني هنا شتاين قينا ما ليها هذا عشان شيء تبي كيف ليه هنا هنا كوش نياب بيعطي شتاين زينا نقول تبي يبي أكثر هنا إنه شو شتاين ولا هذا نسينا ولا شو ولا شيء تدين ولا يعني نسيت تكتب طيب نشيلها يلا غادي باش تاعين نبير الطرياس وانا ثم اني بيلك ستوكس انا عرفتني وقت جاب هذا نبلا تاين شتاين نبير الطرياس تقرا دقويه اني دوم اني شو نشتاي شيء هذا من ثنا ثم دقيقنا شيء شغل الملا إني شتاين شيء اللي يدي سنتيمتر بوليا هنا شايفة لي؟ هنا يدي نم أيوة هنا شيء دي بيلا يدي دم بيلا من لازم يرنا لا أول مرة نقول مرة تايم أنا بارك نبي تسكت وجه يدي دم عمري شيء دي بتسكاي لا تسكت لازم يرنا لا يرمير ده هاو يرمير ولا يا يرمير شاف ترى من غير شتا ما كان شيء دي بيكت ليه بيكت ليه مثلا شاشة تعطي تكون جديد كذا يرمير ولا هنا يرمير لا أنا أتكلم لنا يرم كده ولا بس هنتظر أنا وياك هنا يرم كده أنا عشان شايلة لنا 6 سنتيمتر لاي 6 كيف هنجيب برضه جواب بروجيكت 6 هنا سيدي بيه سريع إنه شو شايلة ليش نه 2 سنتيمتر تقريبا بتشوف شو ما بيقدر هنا مرات نكرت قولي هنا إني شو تاعنا يقهر ثنان بس سنتيمتر يقهر قلنا ما رمي هيلا لنا كمان ما ظل هنا ثلاث تاع شيء هاي دولة اللي هيك كذا هم من ملل بفتريا شلون هاي لا تق شو ما بيفتريا أنا قلت لك شو تاع شيء لا هاي دولة ولا شو تاع شيء ينتج ولا قلنا بعدنا كتير تيافة بتاعي يتريا هذا شيء اللي يقهر أنت لا تبقى كورمالي بس أنت تق شيء لا ولا شيء لا هنا شو كيف عليها شو لنا هنا بيرنا عليها شيء تياس شنو اللي هنا بيرن عليها بيرن وصل نوعي بشيء غير تغنن يا عم سنت ده سوريا اشترى شيء عتقان ولا ابر لو قيس قدام مذاق انه نعمل من الجوكو يعني ترى دم ديك انجليز كبارك نيلي يدو تي قام قطق قال تماما شيء دي وش نتام تكي خوي من الجوكو جوك انت شنو على قوليا هذا من الاتق لما المين لا شو انه ما نعرف نهار لما الجوكو جوك إنش دين شنو على قاين لا قوي قياد هذا الشيء فين شو قاين نعم ذي زي كتب من عرق سنتر تابيا من سنتر تابيا برمشل تكن أبتاش كامل هنا أبتاش كامل عرق سنتر تابيا إني برنجي نعم شو مرتني ليش أورت سنتر تمويات الله كلا من نعم سيدنا شو ما بيت ليش تاع دكتور ولا الله كلا هنا شو ما يا الله يتقبل هنا برند سيدي طلاف كلاكتك يا طلاف كلاكتك أنا مدان صوم هنا
واليوم aralama da orta diyenler. Düğün kuyarını şey içi derdi. Dublurayım da var mı? Nerede onda muham orta sentrine yakış orta sentrine otundan terden bulafkalaya. Sıramızda bile sürüyaz. Şu bul eğnine nasılne? Şu eğnine oy bulafkalaya. Muhamelenemle şu uşağının bir yettiriyaz. Şu tane. Karot şeyle. Bundan aşağı selle. Aracığından yarım sentiden şeyle şuna hemmetin bile tutkiyatla şeydik sürüyaz. Sonra aptaçka şeydik içine ine. Süremizden sonra feredim. Şeyle var ya da yaklan hemmesi. Ona karacığından sürüyaz da şeydik beyle çuğruyaz olayım. Tamam şunu yalak neyme olayım. هذا من الفروع أنا قاكل مثلا تنفروا تلقى مش قاعدة تبيان قاكل ذي هنا بلا شوارتني ولا مرتق مش تبيان يعني شو تشوفن بلا غيب ثلاثة بتقولين يا مثلا تدرسي إيه تكتب ياس أنا شيلة الدنيا اللي عندنا فوق مانشة إنها يتنا وتروح وياس بيلا وياس أبطر ياس أبطر ياس إنه بيلا وياس إلا سردم أنا سرنا مدنسا أنا شيء سريع بعد تشوردم يجمعت ملقى بياتير تدبلو بين ذاك يدلماتك فذا وكلنا وشينتم نشلو ريال تخسردم أنا شنو الوالي نشتا قوت من تكلم لي دبلرين المملا نقشات كجدريا يعني أطرد الشيء شلو ريالك كان قينال من سوت كوار هاي الجقتن قرص عبد شنو رصنف إنه بيه وشنو تسمع ما عندك وقت يرشني شلو ريال تقول يعني قطج دبلرين لا يعوري قطي قوت جشات كجدريا أنا طاين ولا نسوي في بورتا بريء لما جاي يبان بقول كذا يعني شو عشان كريس كبرتني ما نيسي شلو ريال تقول يا إيه إنني اللي عم بيتشكلي شو سكريني اللي عم كلوتش عشان يعلق نجود دقملي لك دقملي أنا نسا شلو ريال أقول يا إيه قول كذا نيمة